Afike uzwile indaba le ebuhlungu yehlela igcokama elisha. Ngizwile lo nto bafuna ngizwile. Lathola nje ukhisi. Ngabona laphana ukuthi gcina sekuqhuma nokhisi. Ngacasuka. Yabona ukhisi ocasula kanje. Odingayo ukuthi ngoba nangathi bengawulindele. Ube surprise. I think ileyo nto emcasula kakhulu ukuthi bengahlelwanga ngavunyelana. Ya kodwa mina abafo kuyona yonke lento ngibe ngisole umfowethu lo uthiwa uBig Zulu unesandla kulento. Ukhisi uBig Zulu? Yena uBig Zulu kodwa uBig Zulu unesandla kulwakhisi. Ayani manje. uBig Zulu wake wathi kumfowethu lo othole lento le wathi usisidudu. Embiza ngosisidudu. Manje lo lapha phansi osuka ngesikhulu sivinini uMqabula Sheshe ubambe ngokwakhe yena futhi yangena enqondweni yakhe lento ukuthi ududu lo yena uya lapha uyotabula usisidudu ududu yena mase fika ke lapha yana ke futhi ke uhlangene nemvela ithutha ngoba uthi akududu la akunadudulana usemdudula ngenye into esifubeni umshana umdudula ngento enzima kabi futhi ulificile nje igcokama elisha lamdudula ngento enzima kodwa ududu lo odudulana kodwa manje wakhumbula kwakona lokumdudula ngendlela amdudule ngayo ubonisa ukuthi ududu lo uyadudula hayi mina kodwa ngizothi kule ndoda le edudulwe ngento esifubeni eliyokhisa yona ithi khisa kahle ngesihle sithi nje dudu mfowethu dudu hey kodwa licasukile igcokama elisha likhombisa umnsizwa ucasuka bekufanele kufanele phela ngoba ukuthi mina uyitholile lento eyitholile bese langa react uyacabanga ube lithole kanti bese ngoba liperformance bese iqonda nokuthi bese lizogiya vele yes livele lithola lento bese liyagiya manje ujabulela lento yabona ukuthi ngeze ngiyithola hayi kodwa ke isibonakele into elicasulayo ubhlungu uthi izitha zalo sezofuna manje ukukhisa yabo nje nombani useyazi ngizomgoba ngimshaye ngokhisa eka ukuzana sethi uzokhisa uzokhisa phela uzokhisa ukhisa nje khisa kuphele ngawe manje bayacabanga yabuya kodwa uzokhiseka sasithose ngikhiseka la angizama ukuthi ngiyiqonde kodwa uzamile ukuqhubeka emva kwakhiswa angiyizikhuzelele kodwa wona kodwa uyabona uzawucabanga ngathi ngiyitholile le ngoba ngendlela engibona ngayo yona yenzekile lento ibifuna ulo mfowethu lo umtholile phela futhi ungizwa ukuthi uyajabulela ukuthi bamthintile ngasesifubeni yes ukuthi emva kwakhiswa phinde futhi wathola netouch wathola futhi netouch wabona ukuthi ku-chest emva kwalokho waqhubeka ke futhi wayishaya ingoma ukuthi uyaja khona ahambe nalo mfowethu uhambe nepain encane la khona ipain yakhe umeyizwa ukhumbula leya nto leya futhi umshaye ngaphakathi futhi kahle umshaye ngaphakathi kodwa into ayijabulayo umbhemi lo ukuthi igcwama lishado respondile ukuthi nawo sekumele nalo la respond ukuthi lizwile lento ukuthi liyakhisa ukuthi lizwile akuthungela hey badoda ayizayenzeka sekubona usiyophuma yini ezibongweni manje uphatheka kabi lensizwa mayizwa le pain yangokuphela esifubeni yazi siya ngokuphela le pain ngathi ngawivuselele ngingabe ngiyithole kanjani kufanele ngivusele qale phansi ngoba uyasho naye umfowethu enhlezi yazi ngiyamuzwa la ngiyagcokama la hayi siqe